Hello, alo mình là bà Shin. Thì ní mà đó, bà càng ngủ, mình ta dù khi lại thuê biết lỡ vlog lấy tìm biết bà đấy Shin. Bà mau dù vlog tiền nào mà lỡ mà lấy Shin là không là bê bà. Bà mau dù mà đó bà càng mà dạy cái đấy chú viên lấy đi. Chị bộ đập chị bà đấy. Rồi mình đã khi xôi thả bà đấy Shin. Xôi thả nên là bố mày tỷ lệ một bé yên tới cho anh bà đấy. Chứ mà lấy yên mong đi tí bà đấy. Anh mà đó làm mà sao bố mong đi bà đấy thế đó bà đấy. Ôi sao đi mà để mình lấy rồi mấy cái đi bà đi lấy này xí mà nhé chào tao bà đi chào bên mẹ lấy mình mà cháu luôn mình này bà đi cái tao bữa sinh nhật đi bà đi sao thôi bà đi tên nhà cô yêu bà ít suy cái mà đâu cả đi anh luôn mình tay bên này xí xí này nhà tao bà đi làm cái nào sinh shop rồi sợ tao bà đi cho ra xong ta gì em bị nó mấy chỉ lại yêu đồ mà bà xí số tha lũ cao mà em đi bà đi mấy chỉ lại yêu đồ chị mà rồi mình đã sao mình sao bà đấy chứ mình đã khiến sao cô chị mà cái đó này chị tục sao bà đấy chị chết tụ nó phải rồi lại tao lấy bà đấy chứ vì nó chị mà rồi mình lại thuê bây giờ brown sẽ to bà chứ phải bị đói rồi biếng biếng này bà chọc brown mà cho mau xe lấy để làm mà biết này là solo cali nên này rồi dance à bà đấy chứ em mà cá đan rồi cho mà bông xinh hay lại bà ấy chỉ nói với cái gì thôi đó là sự biến nó cái này phi là bà đấy cho đồ màu đó bà đấy chứ cho mau xe lấy để gì thì trong lúc cá lên nên này rồi toa lại các khe lại chỉ bà đấy chứ thay vì vậy toa lu ya đấy rồi trong lúc xem đi bà đấy chứ cái lần cô bố đó là alo safe nhau season bị thay đấy bọn nó hôm bữa mấy chỉ là bữa là cái cá đi cả đó tay bị nó mất gì à bà vũ cho nó chỉ bữa cô mấy là bữa cô mới cá đi à nên rồi đánh gì à bà đấy chúng ta hiện nay sẽ xem bọn nó xí dây mà khả năng nào bị đó sẽ bị đó tỏa vào đây chúng ta xem bút đi về cái bút mini cái lúc bây giờ mà mình đi vào của nó càng mình đi vào biết nhau người đều đi vào thế mình đi đuổi mà sẽ vào đây chứ phải thế này mà bông khả năng là sẽ nhảy vào đây bà càng lao số xí ý để quay sao đi còn nó sao đi ô tô đi về vô đó biểu chỉ mà xí bà càng sai một chi này anh mà video đi dạy bà đấy xí video ô tô đi dạy bà đấy xí chỉ mà rồi về nhà này bà đấy bọn nó anh mà cá đi lép cho toàn này luôn nên đó cái sai biểu dạy bà đấy bọn nó biển đó chỉ mà rồi tìm mình nhà rồi sai biểu sao vậy tôi bà càng music của nó thoải mái anh mà lên tới sau mà lên thì ai anh nhai với phụ kiện vậy anh lên nhà thì nhai bà ấy thì và cả mà thì ai đi lên thì mình lấy chỉ để ra ai mình mà chứ nhé chính là gì con này không nó nhai shopping gì là nhai lại chúng ta lưu phía của mình phụ kiện bà đấyပြီးလို့ရှိရင်တပုံအလှရတဲ့နေရာတွေလည်းတွေ့ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့တွေပိတ်စားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဈေးရက်လေးတစ်ခုမှနားပြီးတော့အင်းရထူလာတဲ့ထမင်းတွေကိုဖြည့်စားဖို့အတွက်ဖြားရီခင်းပြီးတော့ထမင်းတွေစားဖို့နေရာရှာကြပါတယ်အင်းရလောက်လာတဲ့အကျော်လော်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျမထမင်းစားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါလေအိမ်မှာကျုပ်ဖွဲနေနေကျုပ်လိုင်းမွားတွေ့တဲ့နေတိုင်းနေနေလို့ကိုယ်သွားပါလေတူပေါ့နော်ပိုင်လဲစားနေတယ်မောလေးမောနေအရှိမစားတော့အရန်ကောင်းပါလေညင်ကပါရွာနာလေးရဲ့ဈေးလေးပါအဲ့ဒါလေးကတော့ပြီးရင်တော့ကျမတို့တွေဆက်ပြီးတော့
ကန်မျိုးတစ်ပတ်မှာဘူကင်တင်ထားတဲ့ဟိုတယ်ဆိုဆက်ပြီးတော့သွားပါတယ်အိမ်ဘက်မှာလည်းဖျားတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်မြင်တွေ့ဖူးမျိုးခဲ့ရပါတယ်အိမ်မှာကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဘူကင်တင်ထားတဲ့ဟိုတယ်ကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်ဖျားတွေအများများပါတယ်နော်လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းဖျားတွေကြည့်ပါမယ်တကယ်ပကံမှာလည်းညှို့ထုမလွဲဆိုတာဖျားတွေရှိရဆိုတာအရင်မှန်ပါတယ်ပြီးတော့ပကံမျိုးတစ်ထဲကိုတော့ရောက်ပါပြီပေါ့နော်ကျမတို့ဘူကင်တင်ထားတဲ့ဟိုတယ်လေးကနည်းနည်းလေးချောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Google Map ကနေပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ဖိတ်ရှားပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ finally ရှာတွေ့သွားပါပြီရှင်ကျမတို့ခဏတစ်ဖြုတ်ဝစားလဲနားပြီးတော့ဖျားဆက်ဖူးကိုတော့ပြင်ဆင်ပါလိမ့်ကင်းပြီးတော့ပါပြီနော်ပြီးတော့ဖျားဆက်ဖူးကိုမြန်မာအစုံလေးလဲပြီးပါပြီပထမဆုံးကတော့လောကနန္ဒာဖျားပေါ့နော်မြကန်နဘေးမှာမြကန်ရဲ့ရှုခင်းလေးလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဖျားဝင်ဖူးပါတယ်ဖျားတွေကလည်းအရန်တက်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျမတို့မြစီတီပေါ့နော်မြစီတီကိုသွားရောက်ဖူးမြော်ပါတယ်မြစီတီမှာပေါ့နော်မြစီတီကြောက်စာအရန်ကဘာထီအောင်ထင်ရှားတဲ့မြစီတီကြောက်စာကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျမရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမရိုက်ရန်နဲ့လှုပ်ရွရဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကာစီယာကရိုက်ပြီးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးမလို့အရန်နဲ့ညီတက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညစီဒီကြောက်စာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ပြူမောမြန်မာပါဠိဆိုပြီးဘာသာစကားလေးမျိုးနဲ့ထိုးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြစီဒီဖျားပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီမြစီဒီဖျားနာလေးမှာပဲရှိတယ်ရုပ်လေးရုပ်တရုပ်လေးနဲ့ရိုက်စရာနေရာမှာပဲကျမတို့လက်ပကြီးလေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဗောနော်ဒီကိုစီမှာလက်ပကြီးဆွဲတာလေအရန်လေးတန်ပြီးတော့အရန်လေးစိတ်ရှိပါတယ်သဘောလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးရင်ကျမတို့ဒီဘူးဖျားစီကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဘူးဖျားမှာတော့လူတွေအရန်စီကတိုင်မြင်နေပါတယ်ဘူဖျားကလည်းမြကန်နဘေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မြကန်ရဲ့နဘေးအလားပါရှုပင်းကြည့်လို့ပြီးတော့တရပါတကားနာမှာဖြတ်ပြီးတော့အာနန္ဒဖျားကိုဆက်ပြီးတော့ဖူးပါတယ်အာနန္ဒဖျားမှာလည်းဈေးတဲ့တွေပေါ့နော်အိမ်မှာကျမတို့အဖွားကတော့ဈေးတွေအရန်ဆက်ပြီးတော့ဝင်နိုင်သူတူဖြစ်ပါတယ်ပြီးအာနန္ဒဖျားအတွင်းလေးကပေါ့နော်ရှုခင်းတဲ့နေရာပြီးရင်တော့ကျမတို့အရန်သွားရှင်နေတဲ့နမ်းမြင့်မျိုးစင်ကိုGoogle Mapကနေပြီးတော့တခုတကထောက်ပြီးတော့တခါမှလည်းမရောက်ဘူးတော့Google Mapကနေဟုတ်ပါမလားဆိုသွားရှင်ခဲ့တဲ့နေရာနောက်ဆုံးတော့တွေးပါတယ်ပေါ့နော်အရန်လာတဲ့နမ်းမြင့်မျိုးစင်လည်းသွားဖို့အတွက်အရန်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အရန်လာပါတယ်ကျမပြုံးဖြီးနေပါတယ်မှာဆုံးချတွေ့သွားလို့ပြောနေတဲ့ရုပ်ပါပြီးတော့အပေါ်ရက်ကိုဒလီကနဲ့တက်ပြီးတော့ကျမတို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်တပုံတွေတော့ရန်နဲ့နီးဝင်သွားတာတော့သိချာမသိလိုက်ရပါတပုံတွေရညပဲအရန်ကြာနေသွားပါတယ်တပုံအလားရိုက်ဖို့တော့ကျမတို့အဓိကပေါ့နော်ဒီများတွေကတော့နေဝင်တာကိုခံစားကြည့်ရှုနေကြပါတယ်လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့မိုးတွေကြာလာလို့ဆိုပြီးတော့မြင်ပြန်ဆင်းပြေးလာပါတယ်